no tola umixera umgalalo FM awubuli nchumu handle ka kumina na wona se hlanganini namuhla irabumune siku ra ukhume na rongwetile ya nyenyenyane 11 wa gidimiri makumembiri ntlhanu mina ni khalanga pet mathebula ni ngwana smart watch mo xitlango maxikirtano xa chana makuna lawa ndanda tsako mkela mixera me kolonga yingisela rukola Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming yamngana lona fm.co.za nongona ku Africa wa vulavula umelerisiwa incindani Eric Mabasa kufika kwele ka awara ya mbiri nhlekani lo wa xikwembu mixera wa me timhaka ti tele leti lava ku vulavula hi to timhaka ti tele leti vulavulaka hi tona leti nga ta twa na we u vulavula ha to hi ndlela yaleyo mina ni ri minjhekanjhekisano mi yi twile kusukusela tolo na tolweni ku ka ku vulavuriwa hi timhaka ta State of the Nation address mavandla khatisa matitwelo ya vo hi ku hambanahambana n'wina mi twe yini mi angula mukwini ka mhaka yaleyo i mhaka leyi nga ta bula yona laha ka hafu kupela ora ya 12 hi twaku ntikelo wa yo ku ya hi n'we minjhekanjhekisano liya yi nga va yi fike kwihi se ta va kha hi bula swona kwala ka Munghana Lona FM hi ndlela yoleyo kasi n'wina va muganga wa voningani ati mi rilaka hi timhaka ta mati nhlamulo ya n'wina ya ta sweswiwani hi 10 minute ku bela ora ya 12 hi bula na va Mopane District Municipality va hi byela kahle xiphiqo xi le kwihi na koho va ta va pfuna njhani tatani xilovo ka va nga swi lavi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho ke na n'we mi nga hoxa xandla hi yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula mi nga tirhisa mathevula dprsabc.co.za kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 handle ka sweswo mi nga hi bela riqingho ka 0860002543 nakona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi vuya yisa mahlweni tekana riqingho rero andaka leswi khalanga pet mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ele ka Munghana Lona FM makomba ndlela ya 12 timinete ntsena ibile ora ya 12 nakona ku ya Africa wa vulavula namutlha ku ri siku leri ra 13 ku lo sala tiawara ti nga ri tangani hi tlangela siku leri ra rirhandzu eka Mbilu Geze i mana xi tsundzuka ku xiphato lexiya a ri tsala sevengwana beri yini ngome xi tiva ku kombela ku mi nghena le riqinghweni mi hlangana ncindani mi n'wi byela ku ncindani hi meliwa wa xiphato no kombela ka ku nga si baha fu ku bela ora ya 12 hi ndlela yaleyo va ri va Mopane East le ka vurhangeri bya mani kambe bya mani Machumele se Sikondi va na ntirho wa ku tlangela timhaka ta mbuyelo wa ka grade 12 wa vadyondzi lava nga pasa mara va nga yikiwi helo hi ku ndhawu yo dyondzela ka yo hi ndlela yaleyo se va na ntirho lowu nga le ku yeni mahlweni se ta pfa hi hlangana na mutirhikulori laha nga kwele ugaceni uzidle khaya unqeche se ta nga ta hi byela ku endleka yini eka nhlekani lowu kambe ke a hi siku leti bulana lavawani i vanhu lava Afrika-Dzonga hinkwayo yi va tivaka ku vo loko swi ta ka timhaka ta ku vulavula va vulavulela masipala kumbe ku va hlamula swivutiso ka vaaki va famba mahlweni i va Mopane District Municipality a hi amukeleni tatana Odas Ngobeni Afrika-Dzonga hinkwayo milama bya nhlekani inhlekani khalangani le ka vayingiseri va hina va Africa wa vulavula na ni hi twe hi la ku vulavula na vaaki va le voningani lava hi nga tshama hi vulavula na vona loko hi vulavula loko hi vulavula na meyara la va hi tshembisa ku tatana va vulavule hi nkulukumba xilowa loko ni nga hoxisi va ku va ta hi sala ndzhaku mhaka yeleyo va nge a va se kuma nhlamulo ku fika na sweswi swa va swi le ku tshamisekeni kambe hi nga se ya kwalano a hi sunguleni la ka ku ha mi khensisa mani veri mi dumini Afrika-Dzonga ni twe mi kha mi phikizana na va nga ka mudiri na yini a ku endleka yini inkomu khalanga leswi swi humelelaku lembe rin'wana na rin'wana salga yi va yi karhi yi tekela enhlokweni masipala ngopfungopfu swiyenge leswa ti-communication kumbe swa vuhlanganisi leswi va ku swi karhi swi tirha ku yisa vukorhokeri ngopfungopfu the information needs aka vaakatiko aka lembe leri masipala wa hina wa Mopane a wu nominatiwile eka tikhategori timbirhi ku va ku ri na tikhategori ta tsevu kumbe swiyenge swa tsevu a hi nominatiwe ka tikhategori timbirhi ku nga category ya most proactive and responsive communications unit laha a hi ri na masipala wa West Coast wa le Western Cape na nga ka mudiri wa le North West laha hi nga tikuma hi huma ka position yo sungula ka category leyin'wana a ku ri matirhiselo ya ti-social media
Facebook, TikTok, na swin'wana swa social media laha nako a hi ri na masipala wa Garden Road wa le Western Cape na Enhlanzeni ya le Mpumalanga laha nako hi nga kota ku huma ka xiyenge xo sungula tanihi masipala. Leswi swi vulaka ku hi va hi kha hi vulavula ntiyiso na hina loko a mi tumbeli loko ku ri na swilo ma vulavula na vaaki. Ha ringeta swinene Khalanga, unit ya hina i yitsongo swinene, hi vanhu a ri vulaka unit mara ha ringeta swinene ku va hi ti hlanganisa na vaakatiko na ku khensa nseketelo lowu va hi karhi wu kuma eka switichi swo hambanahambana ku katsa na xitichi lexi hina xa MLFM na nongonoko lowa hina wa Afrika wa Vulavula. Se ku va ku ri na mawayawaya kumbe vo fika va ku mi swi helela kwalaho ka ku muwini a fambisani ngopfu na mawayawaya Khalanga, ku va ku ri ti-trophy na ti-certificate leswi ku ngopfa ndlela ya ku va hi hlohlotela tanihi vatirhela mfumo kumbe laha timasipaleni ku a hi yeni karhi hi tirhela vaakatiko va hina because information yi na matimba swinene. Loko vaakatiko va nga kumi information ku na swo tala leswi swi va ku swi karhi swi onhaka. Ntiyiso loko vanhu vaakatiko va nga hi yo mhaka mi kuma vanhu va kombisa ku vilela, van'wani va onha nhundzu ku ve a swi ta olova ku va va byeriwa ku endleka yini. A hi leyi mhaka leyi hi nga tshama hi vulavula hi yona a yi se tshamiseka ya le Boningani a ti tanihi mupani ku endleka yini swi tikomba mi nga handlangi leswiya mi nga hi tshembisa siku leriya. Ma ni kombisa Khalanga ku masipala wa hina wa Mopani hi na water treatment works liya ya Giyani ku nga Nsami laha sweswo leswi va ku hi karhi hi kuma mati yo enela swinene kusuka na Ndoni 17 megaliters lama ka ya nga basisiwanga. Hi kota ku va hi basisa mati ya ku ringana 30 megaliters hi siku lama ya va ku ya karhi ya hangalaka na muganga yo hambanahambana a masipaleni wa hina wa Greater Giyani laha hi katsa na doroba kwalaha lokixini na muganga yo hambanahambana ngopfungopfu na muganga leyi se hi nga kota ku heta ti-project leti hi ti endlaku ta Giyani water reticulation leti ta president. Leswi swi va ku swi karhi swi humelela hina tanihi masipala hi responsible ka mhaka ya bulk hi tlhela hi hangalasa mati lama ya aka ti-reservoirs and then vamasipala wa Greater Giyani hi vona va fanekele ku va karhi va hi pfuna ngopfungopfu ka ku vona ku mati lama ya phakeriwa kumbe ya hangalaka njhani laha switarateni na le majarateni. Ni lava ku tiyisisa sweswi ku Khalanga a hi na problem a plantini. Loko ku fika ku ve ku ri na problem hi ringeta ku humesa public notice hi tivisa vaakatiko ku na problem ya so leyi nge le ku lulamisiweni. Leswi va ku swi ri koho mi kuma ku va na switarata swo karhi leswi swi va ku swi karhi swi nga ri ku fikeleleni hi tlhelo ra mphakelo wa mati. Leswi swi vulaka ku nkarhi wun'wani ku va ku ri na problem ya ti-valve leyi hi fanekelaka hi va hi karhi hi tirhisana na masipala wa hina wa Greater Giyani. Loko ku fika ku va na instances laha va hlanganaka na ti-challenge va kota ku hi hlamusela. So in this instance ku nga va ku loko ku fika ku va na communication breakdown mara i mhaka leswi ni lavaka ku tiyisisa ku hi lulamisile. Loko vaakatiko vo nghena sweswi va ta tiyisisa ku hi lulamisiwile because a ko va mhaka yitsongo ngopfu ya ku controla ti-valve ku mati ya fika na le switaratani hinkwaswo swa le aka section leyi hi vulavulaka hi yona. A ko va mhaka ngopfu capacity ya water treatment works kumbe bulk supply, ko va mhaka ku hi controla njhani ti-valve vaakatiko va kuma mati hinkwawo. So hi leyi hi lavaka ku yi tiyisisa ku sweswi i mhaka leyi nga tshamiseka. Loko ho va na nkateko hi kuma un'wana wa maakatiko loyi a tshamaka leyi a nga nghena a tiyisisa ku hi kunenenene i xiphiqo lexi nga lulamisiwa. ene ya ku ko a ni lava ku vula swin'wana leswi ni nga lava ku swi vula ku va ta va yingiserile kambe ni kona ka group ya muganga luwa un'wana ni nghenisile ni tumbeta kwalaha ku ni vona ku endleka yini ha ve ri mpela ntiyiso ma huma mati ve le ku tiyisiseni.
ve le ku tiyisiseni ku ma huma hayi ha khensa swinene kambe vete ku hava mati ku complainiwa komiti okay ya swi tikomba a ni swi twisisi kumbexana na ha ta tlhela swi landzelerisa ku endleka yini kambe loko ni kha ni langutela ka group la va tikomba va kha va komba ku ma huma sini mati sa ntivi hi ta twa ku xiphiqo ku nga va ku ri yini a voningani kambe loko ku ve a ma humi na sweswi namuntlha hi nge le ku vulavuleni a voningani Mlamza va ya kwihi va nga ya ka mani hi ku siku leri a ku tshahiwa tatana Xilowa se a ni tivi ku tatana Xilowa va fike kwihi na ku va pfuna vanhu va muganga lowu loko ku ri ku hi ku loko va ya ka masipala wa Greater Giyani va byeriwa ku leswiwani i swa mupani se a ni lava ku kamba ka n'wina ku sweswiwani va ya kwihi loko va hi yingiserile sweswi ve le voningani loko ku ri ku impela ma fikangi ka vona mati lama ma ni kombisa ku hina tatana Nhlongwane loyi ku nga satellite manager u va karhi a tirha a langute ngopfungopfu ka masipala wa hina wa Greater Giyani tatana Xilowa va langute masipala hinkwawo wa xifundza mara loyi u va langute ngopfungopfu masipala wa hina wa Greater Giyani leyi ni lavaka ku teka nambara ya yena ni mi nyika na ku nyika vaakatiko ku loko ku ri na swin'wana leswi va vonaka nga ri a va koti ku fikelela ngopfungopfu ka tlhelo ra mphakelo wa mati va nga tikuma va karhi va vulavula na yena ngopfungopfu vaakatiko va Greater Giyani nambara ya koho hi 078 460 3915 i tatana Nhlongwane ni kombela mi yingeta futhi 078 460 3915 hi laha va nga kotaka ku va va karhi va vulavula na vona tanihiloko ni kombisile ku loko ku ri ku na ntlhontlho wa masipala wa hina wa Greater Giyani a va koti ku fikelela kun'wana a kota ku va hi karhi ya pfuneta because vutihlamuleri bya mphakelo wa mati hi lebyi ku nga rixiwa hina tanihi masipala wa xifundzatsongo mara mhaka leyi vulavulaka hi yona ya ti-valve aka switarata swo hambanahambana hi leyi ordinarily a ku fanekele ku va ku ri voho tanihi masipala va karhi va hi pfuna ngopfu hi yona mara hi na vutihlamuleri bya ku vona ku ri ha tirhisana ku vaakatiko va kuma mphakelo wa mati okay no ya khensa swinene Mlamza na ku mi khensisa ka timhaka tetiya ta masagwadi ya n'wina ku dya ku engeta khalanga ni kombela ku tekanyana minete yin'we ni rhamba vaakatiko ku hi na workshop leyi nga ta va na yona ya van'waswimawusa ku na ti-application leti nga koho ka website ya hina ya Mopani van'waswimawusa hinkwavo lava va nga rejistara swimawusa swa vona hi endle xinghana na va wholesale retail sitter na Letaba TVET na Limpopo Connection so hi ta va na workshop leyi nga ta rhana for ku ringana mavhiki ya mune so a va hi ka website ya hina ya Mopani va teka fomo va kota ku yi fila ku va ta kota ku va part ya workshop leyi nga ta va na yo ya ku vona ku hi pfuna lava nge le ku owneni swimawusa kumbe spaza shop okay na mi twele Mlamza khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu khalanga inkomu valavo i mbulavuleri wa masipala wa Greater wa Mopani district lava hi vulavula na vona hi timhaka letiya ta le voningani se tatana Nhlongwane mi swi twile hi n'we mi pfuna kwala Giyani se pfunani vanhu va le voningani loko no twa va voningani va ku va mati ya huma ni nga tsaka ngopfu loko no twa va hileswaku nteni ni lo tshama a studio 1 a Giyani ku ta va mhani van'wani vanharhu va ku hi le ku hluphekeni anakeni loko mati ya nga humi swi hluphekisa vaxisati ngopfungopfu loko va ri na vavanuna vo biha timbilu hikuva ni vona vo ka nga bihangi timbilu vo fana na mina no ndla sweswiya swi nga vuriwa hi dokodela swa ximbazimana ni khomela ngolovhani hi mina luya ni ya matini kambe swi tani ima ni ya ka Gaceni Zidle khaya ni twa ku yena u ri la a nga kona timhaka i tingani Zidle khaya Gaceni minjhani hi pfukile minjhani mtwana hi pfukile akhensa
Yeah, sweswo ke Kensil Kalanga Pet Mathebula kusuka le Studio 2A le Polokwane mitaka hina eka ntirho lowu hi nga eka wona eka siku ra namuntlha kambe ni nge zi ni hlwela ngopfu manina manana Thandi Mathotha kusuka ka Metropolitan lava ku nga regional manager lava langutisaka eka xifundzatsongo xa Capricorn Mopani na Vhembe. Van'wani va seketela ku swinene ntirho lowu kahle va hoxa xandla swinene eka ku pfuneta swikolo leswi hi vulavulaka hi swona leswi kumekaka hala Mopani East district eka ku va swi tirhe kahle eka mbuyelo wa ntanga 10 maswitwa va le ka xifundzatsongo xa Capricorn Mopani na Vhembe va karhi va jikajika tindhawu to hambanahambana va langutisa swikolo leswiwani kumbexani ni ve ni va amukela sister Abshir. Hi, Minjani? Vukile. All right. Let's start with. I want to know why you chose Baranuka to be one of the schools that you assist in terms of getting good results. Let's start there. Why did you choose that school? Let me just give a background. Okay. It was in March, April, to be precise. When we visited the district, they had their awards, excellence awards. Okay. And when the district director was presenting the results, I think I was moved by the performance at that time of Baranuka. The school was performing at 28%, and we can agree that that's poor performance, and that really moved my heart. And immediately, I made a commitment and a pledge to the school to say Metropolitan is going to adopt Baranuka and help Baranuka change the narrative. And that's why today we are celebrating Baranuka. And are you happy about what they have achieved so far? I'm excited. When I saw the results, just in 2023 when the relationship started, Baranuka was performing at 28%, and in 2023 they moved to 59%, I guess, if not 56 to be precise. But then in 2024, Baranuka performed at 86.5%. We can both agree that that's amazing. And it is because of the commitment and the work that we did. When we sat with Baranuka and agreed on the projects that we're going to embark on, they fully committed, and look at where we are now. Talking about that commitment, let's talk about the interventions that came into play when it comes to assisting this school to achieve this result. What happened? Take us through. Metropolitan embarked on a CSI project with Baranuka, and when we gathered the information about the school, we realized that collaboration, there was a gap in collaboration. The school was not collaborating well. Educators were not in synergy. There was no teamwork at some point. And you know that for you to achieve anything, you need teamwork and collaboration. And that's when we started. And we introduced a program, with the educators, coaching program, how to cook the results. And we had a team building session with Baranuka where they had to cook their own results. And let me tell you what we did. We went and we bought food, literal food. We went and bought groceries, raw material. And on that specific day, the educators had to roll their sleeves, go and gather wood, and come together and cook those results together. And I heard your boss there speaking about the importance of handling finances very well. I believe this is one of those things that you do to manage, to make sure that kids are educated. Why is it so important for you to invest in education? If we can just look at the statistics of unemployment in South Africa, it tells you that there's a huge gap. And with Metropolitan, education is not just a government issue, but as the corporate citizen, Metropolitan is equally responsible to invest in education. And for us, it is important to ensure that we partner and we are responsible when it comes to societal issues like education, and we contribute there. And that's why we embarked on this journey with the Department of Education, especially Mopani East. Lastly, is it a project that happens each and every year, or it's a once-off thing?
If you had listened to my presentation, I said this is a marriage. We continue. It's a journey that we've embarked on, and we are not stopping. All right. Forward we are going. Together we can. All right, yeah. Thank you so much. Thank you so much. All right, sweswo ke leswi hi nga burisanisa xiswona na Manana Thandi Mathotho kusuka ka Metropolitan va karhi va kombisa nkoka wa ku va va vekisa eka dyondzo. Va kombise swilo hinkwaswo hlanyana leswi va nga swi endla eka ku va na ti-team building leta ti endliwa va tshama na vadyondzi sweswi va swi vulaka va ku swekiwa mbuyelo va ku vadyondzi lava hi voxe a va ti swekeli mbuyelo lowu va wu lavaka ivi hi mpela mbuyelo lowu va kombisa ku wu le ku teni hi ndlela yaleyo kasi swin'wanyana va kombisana ku tinyiketela swinene ka vadyondzisi na vatswari lava va nga va pfuna swinene na ku va swi ri na nkoka ku va vana va kumeka va karhi va ya mahlweni va seketeriwa lava ku nseketelo kona hi kombisana katsakanyo hi swin'wana swo leswi hi nga swi khumba na Manana Thandi Mathotho kusuka le ka Metropolitan ta vuya ka n'wina a studio 2A kesi komugajeni sweswo mingisero mukana lona FM ya tweni nhloko makata mahungu emisava awara yan'we kusuka kwalano a hi languteninyana tipolitiki ta State of the Nation address ku minjhekanjhekisani leya mi yi vone yini sesilili nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Inhlekane pheti tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi murhangeri wa masocha Prince Chabalala tiyisisa ku vuyisiwa laha tikweni ka masocha Afrika-Dzonga lava dlaweke eDRC. Nhlangano wa Hamas wu vule leswaku a wu tsakeli leswaku ntwanano lowu fikeleriweke wo herisa nyimpi wu helela moyeni. Mahungu hi xitalo hi awara yan'we. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi cancel sesilili cancel swinene nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara yan'we makume nharhu mbirhi timina tintsayini ku bila awara ya 12 hi hafu ku bila awara ya 13 hi ta va hi kha hi bula na van'wana va mabula ndlela loko swi ta ka timhaka ta swa xiyanimoya hi ta va hi bula na nkulukumba Given Mkhari a ni la ta ku Given Mavunda Given Mkhari vo hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka le ka MSG ku MSG yimele yini mi ta swi twa kwala kambe hina laha hi nga koho sweswi hi lava ku bula na vona hi languta ka siku leri ra xiyanimoya ku xiyanimoya xa ha ri na vumundzuku ke kumbe mintirho ya hina yi ta hela ku fana na un'wana nga tshama ku hawa ta va Afrika-Dzonga president wo hetsela ku va kona tiko leri i president Cyril Ramaphosa ku nge vi na wun'wana mina hiwa kumbexana na swa radio swo haxa swi hela hi hina a ku nga ha vi na van'wana swi nge koteki kambe swi ri tano a hi languteni ku ve na minjhekanjhekisano leyi nga va koho endzhaku ka loko president va vulavule na rixaka ka State of the Nation address va vulavula swo tala leswi va nga vulavula hi swona ivi mavandla ya ta va fika va vulavula laha va nga vulavula ha koho ni vone na ntombi leya ka Chirwa nayo loko yi vulavula va yi bela mavoko ni swi vona ku ya hi lava va kha va yingiserile va voni yi kha yi vulavula swona ngopfu se ivi na Dr. Hlophe na vo va vulavula ivi na vo va beriwa mavoko ku ya hi lava va nga vulavula va twa va vulavule ku swona ngopfu kambe lexin'wana xi nga hetelela xi va koho i timhaka ta ku ve na swivulavula swo tala ngopfu ku ya hi minjhekanjhekisana leyi nga va koho mi vona ngeti ku va ku ri debate kumbe ko va ku ri ku ti vulavuleliweni ri xa ri ya mahlweni ke hi hala tlhelo mi ta tsundzuka ku ri namuntlha i nkarhi lowu wa ku amukela varhandziwa va hina lava va nga vuya le kusuka le a Democratic Republic of the Congo khombo ra koho va vuye va hundze emisaveni lava va 14 ntirho lowu a wu fanele wu endliwe nampundzu vetiri twanani ntirho a wu fanele wu endliwe nampundzu ivi wu hundziseriwa mahlweni ku wu ta endliwa na madyambu xivangelo va ku hi mhaka ku president va ta va kha va hlamula minjhekanjhekisano leyi nga va koho ya masiku lama mambirhi kusuka ka swirho swa huvo yo endla milawu xivangelo na xi twisisa kahle lexi ni nga xi twisiseki i ku loyi a nga veka nkarhi wa nampundzu a nga swi tivi na ni vula loko i byela vanhu rhamba vanhu ku nampundzu hi ta va hi ri na ntirho wa ku amukela wa xikhongelo wu tlhe wu amukela va mindyangu va amukela varhandziwa va vona mi ku nampundzu ivi mi jika mi ku hayi wu hundziseriwa mahlweni ya va na madyambu vanhu lava nga le ku tirheni mintirho leyiwani va swi twisisa ku vandla yini ni vuli ku i ncini xi nga va juma ka swo swimbirhi State of the Nation address
ku vuya ka masocha lama hi xixi nga va juma hayi va ka hina ivi mi ku swilo swi famba munhu a nga tsandzeka ku swi tiva ku hi two president va ta va ri ka parliament hala tlhelo president i commander in chief swi vula ku va fanele va ri kona a tsandzeka ku swi tiva sweswo i mani a nga ndlangi ku yini hayi kona mi ta vonile ku rileni mara swi twisisa swilo ni vula ku ai mi twenini ni va ka yena hayi mene swi twisisi masombe leyi hayi yi ndlela yin'wana 0860002543 khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. ai amukele un'wana miyingiseriweni wo sungula nhlekani 0860002543 a ni ku ku na un'wana laha kambe 0860002543 a ni swi twisisi miyingiselo mina ku mi angula mi ku yini ka timhaka ta toleto a mi yingiselangi njhekanjhekisano wa president mi yingiserile loko mi yingiserile ve ri yini mi twe yini good enough mashikhu na hi ta bula na yena laha ka ntlhanu timinete ku bela awara ya 13 a hi hlelela leswi nga le ku endlekeni le mutini wa ka MKP hi ndlela yaleyo a hi ku tumingiselo wa mina 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 0657443911 kambe leswi mina swi nga vulavuliku hi sweswi ni vulaka swona a hi amukeleni loyi wo sungula nhlekani Mahasi njhani? hi pfukele minjhani mingiseri Hi pfukile xikala vito la ka Nkova. a hi bote Mhaka leyiwani mahasi wa mina a ku na lava yi nga va Juma. Ku a South Africa kumbe tiko leri nga ka rona mina na n'wina. Vanhu a va ha ri ku rhangeleni, vo va ku rhangeliweni hi leswi va tirhaka swona. Loko munhu a rhangeriwa hi leswi a tirhaka swona u ta n'wi vona hi ku tsandzeka ku fambisa ntirho lowu a nga ka wona, hi ku yo vekeriwa ka wona a nga wu twisisi ku u tirha yini. Why ni vula leswi na? Mi tlhela mi swi nyika xikombiso ka timhaka ta mi ni tsakisa ku mahasi wa mina hi ku mi tlhela mi kombisa mi tlhela mi tikomba na n'wina ku ku na swin'wana mi nga swi twisisiku kahle hi leswi na hina vayingiseri va munghana lona hi nga swi twisisiku ku u ve a kha a swi tiva kahle munhu ku ta va ku ri na yini hi siku ro karhi ivi a huwelela rixaka hinkwaro ra South Africa hi kha hi swi tiva ku la ku endleka yini namuntlha ivi hi xikarhi lowuntsongo ku ya cinciwa swi lava ku munhu yaloye aka position ya yena a nga yi tivi o rhangeriwa a nga swi koti ku rhangela ntirho wakwe hezwo a nga swi tivi ku program ya president yi yimise ku yini hi swona ni vulaka swona loko u le ka position ya ku u languteli ku loko n'hweti yi hela a hola a nga tivi ntirho wa yena hi wo u tirhaka yena ma ta vona ku yena a tirha ntirho wakwe leswi na xiswona va South Africa masi mere ntirho wu ta njhani ntirho wakwe u rhangela yena a nga rhangeli ntirho nemetwile ikombo 0860 ma swi twisisa mara va ka hina ni vula ku hayi mani swin'wana hi swi twisiseni kahle mani swi twisisi ku hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo kumbexani loko ho kota ku swi tiva ku hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo swi nga hi pfuna mingiseriwa munghana lona FM 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM na ri teka riqingho ra ri na tshembisa kambe sweswo andzaka leswi swilo a swi ri kahle vhikinyana leri nga hundza vutomi a byi olova naswona ni nga hakeli mali yo tala ya gezi hinkwaswo sweswo se swi cincile loko ni ta va ni ri yisiwe mali yo tala hikokwalaho ko xava gezi eka vaxavisi lava nga riki enawini xikan'we na makhelwane wa mina lowo tlhavatlhava xibokisana xa gezi sweswi ni nga ha ya ekhotsweni kumbe a ni fanele a ni titsarisela gezi ra mahala ka masipala wa le kusuhi hikuva a ni tirhi u nga tata machansi xava gezi hi ndlela leyi nga nawini vika ku xavisiwa ka gezi hi ndlela yo ka yi nga ri nawini endhawini ya ka n'wina na ku tlhavatlhaviwa ka swibokisana swa gezi eka Eskom eka 0800 112722. Funerals yi vuye n'wana xangu twana hi 200 rand ntsena hi n'hweti u tsarisa vanhu va 10 kumbe ku tlula loko humeleriwa hi khombo Funerals yi ta ku pfuna hi ntirho wa xiyimo xa le henhla 10,000 rand ya swakudya kumbe xifuwo xo hanya hi ku bazela hi casket yo tsandzana vatlakuri loko u lava ku joyina kumbe ku xava pholisi ya wena ku ta eka Funerals ku hava na waiting period ku titsarisela u nga ha fona kumbe ku WhatsApp budanki eka 064 947 7681 064 947
077681 loko u nga se joyina R Funerals swi tivi ku a wu se va na pholisi ya ntirho wa manyanga. Nhlangano washo wa Afrika-Dzonga wu seketela siku ra xiyanimoya World Radio Day va United Nations va teka siku leri ku ri siku ro lemukisa vaaki na va mahungu hi nkoka wa xiyanimoya ku langutiwa matimba ya xiyanimoya hi laha swi nga na nkoka ha kona loko swi fika eka mahungu. So we don't have electricity, we don't have water. It's a problem. We can't survive. Mitlangu ya swiphemu vunanga ni le ka mitlangu yo hambanahambana. nhloko mhaka ya lembe leri yi ri radio and climate change. Tlangela World Radio Day na Munghana Lonene FM. Makombandlela. sweswo mingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela hi siku ra xiyanimoya namuntlha siku ra hina ma yi vo mhaka ko ku na siku ra vadyondzisi ku na siku ra yini namuntlha ra hina ka ai hina hi navele ku haxa eka hi yingisela va womchao ya onge timoya wa vona u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula mativana kambe swi ri tana amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani na vayingiseri minjhani a hi sunguriseni i nhlekani muhaxi xota na vayingiseri ya a khensa swinene mirini kwe no a khensa man ni lava ku nghena ka leya ku vulavurisana kumbe ku njhekanjhekisana le a parlamente ku kongomisa aka swona State of the Nation address ani ka ni swi landzelerisa kambe ni vuye ni khumbekanyana loko tatana Hlophe va nghenisa ngopfu timhaka ta ku praise former president Jacob Zuma laha ni nga vona nga ku va hupile chance leyi va fanele va yi tirhisa ku representa vandla kahle eka parliament hikuva tanihi munhu loyi a nga dyondzeka na leswi va nga dokodela aka timhaka ta nawu a va fanele va swi twisisile leswaku loko hi nghena hi vulavula hi ku njhekanjhekisana a hi fanele hi kongomisa aka swona kambe vona instead ya ku va kongomisa swinene eka leswi swi nga vulavuriwa hi president va vuyi va huma laha muhaxi ni nga vona u nga ku swi hi lahlekisinyana tanihi munhu loyi a ni n'wi xixima ngopfu kambe loko mu ku va huma swi onhile leswi va vula swona hikuva a va kombisa leswi mina loko ni tshamini a ni vona swoho ka vona i ku a va komba ku hambana ka nkarhi wa sweswi na nkarhi wa khale ka president Zuma va kombisa ku hi nkarhi wa president Zuma leswi a swi nga ri kona leswi ku fana na risimu leri ra magayisi n'wemeri mi right muhaxi kambe mina a ni ta va ni langute leswaku mbulavurisano tanihileswi ku n'wi njhekanjhekisana handle ka ku va hi nghenisa leswi swi nga humelela ka nkarhi lowu nga hundza kambe a hi fanele hi langutisa leswi swi nga presentiwa hi president eka sona ya nan'waka so a ni ta va ni langute leswaku va va na leswi va swi vulaka kona ka leswi a swi vekiwile hi president ku nga ri ku langutisa kumbe ku compare ti-president hikuva a ku nga ri nkarhi wa swona sweswo a ku nga ri nkarhi wa ku canvasa kambe a ku fanele ku langutisaniwa ka njhekanjhekisano wa swona muhaxi se loko se sweswi mi landzelerisa a mi swi twangi ku vete mbulavulo lowu wa kahle kahle hi wona lowu va lulamise ku ya vulavula wona va lo nyikiwa no na khensa loko ri ke ni swi vuye swi endlisa sweswo a na ha swi kotangi ku swi twa ku ri a wu nga ri wona lowa wu lulamisiweni kambe hi ku swi langutisa munhu un'wana a ta swi vona leswaku no a va nga lulamelangi hi hosi ya mina laya kambe na khensa loko ku ri ke ni swi vuye swi humela rivaleni leswaku a va nga ti lulamiselangi eka njhekanjhekisano lowuya hayi ku va nga ti lulamiselanga kambe a va ti lulamiserile kambe leswiya va nga vulavula hi swo vo lo nyikiwa ku hehliwa ku vo lo nyikiwa ku nga vulavuli hi leswi u nga ti lulamisela swona vulavula hi leswi ni vula swona muhaxi ni loko ku ri ke ni ya ka minjhekanjhekisano swi kahle ku loko i ri na leswi i nga nyikiwa wena u compile report leyi u nga ta vulavula hi yona ku ri report leyi i twisaka leswaku yi fambelana leswi hi ya ku ya njhekanjhekisana hi swona because loko ku ri ke ni munhu wo dyondza ku fana na luya ivi a fika a teka swilo leswi a ngo lo nyikiwa leswi hi nga ta ku i copycat a ti endla copycat no ni vona swi nga tshamisekanga lero a swi ta va swi ri kahle loko na yena a nyiki matwisiselo ya swilo leswi a vulavulaka swona swi fambelana leswi hi ya ku ya njhekanjhekisana hi swona ka nkarhi walowo na muhaxi mingiselo wa mina ni mi khensile swinene inkomo kuti ya ku engeta leswi ni va na tirho kahle a khensa 0860 002 543 i 5 timinete ta isep awara yan'we
un'wana mi yingiseri loyi nhleka aye papa njani hi pfukile n'wina minjhani akenza ya nna ku vulavula hi leya va organize va ku ya ka vanhu lava va ya mo khoma kahle riqingho rero network leyi mi nga ku a yi kahle ngopfu ku hi ta kota ku mi twa kahle se mi ri yini hayi mina ni ri hayi vanhu lava va vo tsandzeka ku tirha ya ni va twile ku yimani va twela vusiwana ni nga vuli nchumu ne ni va twile ku vele ka ndhawu leyi network yi nga ri ku kahle ya mani swele ni tlhela kwalano #City matimba ya xiyanimoya hi ku yimela tihosi ta Vatsonga hi ri hoyo wena munghana lonene u heteke malembe ya 60 a hi rivali siku leri nga sungula hi rona wa ha ri radio Tsonga hi ti 1 ta February 1965 a hi rivali vasunguli va yona va David Mkwamlanyika, David Papele na van'wana lava nga sungula radio Tsonga leyi na n'wina mi nga kona kwala hi ri khomani swi tiya indlopfu ya hina vonaka swi endleka sona MK Party va ta va pfuna leyo ku ri ku laveka va ta recruita vanhu va ku tala lavantshwa va ku ri a va humi ka vo EFF kumbe ka vo ANC i ndlela ntsena leyi va nga swi kotaka ku ri va nga yaka swilo leswintshwa kumbe ku laveka kona va mafikizelo va ku tala va ku ri a va humi ka tiphati tin'wanyana ku ri kumbe lembe rin'wanyana na yo yi nga change vito ku ta va mafikizelo party ku na ku ri yi ta va MK Party ya vanhu va khale mashego no drop it in se a hi hetseleni mashego loko se mi langutini Duduzile u komberile ku rivaleriwa a na mi lava ku kombela ku rivaleriwa kambe vanhu ve a nga kombela ku rivaleriwa ka loyi a nga kombeta a nga n'wi hlasela ka X n'wina mi vona yini a nga intiso u kombele ku rivaleriwa hi vandla ra MK Party kumbe ku ri a ndzi ri i xilungu va ku putting the party in disrepute u kombele ku rivaleriwa ka MK Party ku ri u tiva ku ri loko ku na leswi a swi fanele swi endleka a swi fanele swi endla hi MK Party a swi nga fanelanga swi endliwa fresh va nga na matimba le ka MK Party ku ri a swi tiva ku ri position leyi a yi khomeke a nga hlawuriwanga ka yona i position ya ku ri u nyikiwe yona hi tatana Jacob Zuma so u kombele ku rivaleriwa ka MK Party i mhaka ku ri wa tiva ku ri mundzuku u nga pfuka va ku Fletch Bambo se u hlongoreliwa se va mucacile ka MK Party se va mu nyika position yin'wana kumbe a nga va mucaci ka MK Party so mhaka leyi endlaka ku ri Duduzile Zuma a ta va na swivindi swa ku ri a ta tsala leswi a swi tiveka ka X i mhaka ku ri swa ku sungula vurhangeri ra MK Party a hlawuriwanga so Fletch Bambo a nga na leswi va ku i constituency kumbe vanhu lava nga vulavulaka ku ri loyi munhu wa hina muhlawurini so Duduzile Zuma u vonile ku ri leswi swi ta endla ku ri ku va na problem so tatana wa yena ko swi endlela ku ri n'wi byela ka n'wana wa mehe famba u ta kombela ku rivaleriwa mara yehe a chuza ku ri u ta kombela ku rivaleriwa hi X and nako u ta kombela ku rivaleriwa hi vandla ra MK Party a hi Fletch Bambo ku ri loko a languta a nga voni ku ri u fanele a rivaleriwa yini hi mhaka ku ri Fletch fike tolo na laha vulavulaka hi vona va fike tolo so ku ya yehe hi vo mafikizelo swi nge change ku ri vanhu lava fike tolo sange kombeli ku rivaleriwa ka wa mafikizolo nawe brother mina nga kombela good enough mina ni twana na ku rula a ta kombela a ni ri ku rivaleriwa phela ku na ndlela yimbirhi ku na ku ri va ku hey Mashego va vise brapet i leswi swi vulavuleke ni ku hayi no ni kombela ku rivaleriwa loko vavisekile a swi kombi ku ri ni kombela ku rivaleriwa i mhaka ku ri swa ku sungula ku laveka ni acknowledge ku ri ku vavisekile se ku vava so loko o hlaya na laha a swi tsaleke a swi kombi ku ri kahlekahle i xilungu va ku unreservedly ku ri ni kombela tatana Fletch Bambo matsala wa MK Party a ni rivalela leswi ndzi vulavuleke i mhaka ku ri yehi mafikizolo ni nge tirhisi vito leri ra mafikizolo mundzuku kumbe lembe rin'wanyana hi mhaka ku ri na tiva ku ri tisa van'wana ku va a swi kombanga ye u rivaleriwa hi MK Party ku ri u teke vito ra ya ri thyakisa ene sweswi u fila ku so ye u rivaleriwile ene na ko tatana Xibamba a nga na matimba a ngo ri a nga endla swin'wanyana hi mhaka ku ri a nga hlawuriwanga ka position leyi a nga endli discipline loko a ku discipline a nga pfuka mundzuku u kuma ku ri se u hlongoreliwe se munhu un'wana njhe na yo fana na Dr Ndlozi a nga ri vandla ra political party hayi
Tipolitiki ta tiko ra n'wina khona. Hayi ti ndlela yin'wana. Kambe ni twile Mashego ni khensile swinene nkarhi n'wina ku tiya ku engeta. Khensame. Good enough Mashego. Mhlero wa politiki la ibula na yena nhlekani lowu kubingisira umngana no FM. Kusala timinete timbirhi ntsena kuba yi ku hafu ku bela awara ya 13 hafu ku bela awara ya 13 tani sweswi nga ku tela tlangela Radio Day i World Radio Day matimu ya yo ya vula sweswo ku ri switumbuluke kusuka malembe ndzhaku lembe ra 2012 loko the United Nations va ku ku kondleteriwa kumbe ku kuceteriwa hi UNESCO va ku a swi ta va swi ri kahle ku hi tekela nhlokweni mintirho leyinene leyi endliwaka hi xiyanimoya va nga i xiyenge xo lexi endlaka leswaku vuhlanganisi byi olova se van'wana lava nga koka ka timhaka leti kumbe ka ntirho lowu hi vulavulaka hi wo hi lava hi lava ku bula na vona eka nhlekani lowu kulukumba Given Mkhari ta va hi bula na vona sweswinyana loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano ta gimeta nongonoko lowu hi ku bula na van'wana va nga xava nkarhi vengete hi bula na vona halaya ka 10 minute nga se ba awara ya 10 ya 14 se xivutiso ku ta va ku ri xixa ku ri xana tatana Given Mkhari va hlangana kwihi na timhaka ta xiyanimoya hi ndlela leyi se ta va kha hi twa vona na ku siku leri nga va ri vula yini tanihi un'wana wa vahaxi va mabulandlela lava nga haxa swinene eka swiyanimoya na swa ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo sa hi yeneni kona mingisirome hikuva hi famba hi ndlela leyi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Pheti tinhlokomhaka ta mahungu ti yime ndlela leyi holobye wa ndzawulo ya vusirheleri na wa timhaka ta matiko mambe va komberiwa ku langutisa nkoka wa nhlayiseko wa masocha Afrika-Dzonga xiyenge xa SPCA xa hangalasa mapfhumba yo dyondzisa vana na lavakulu hi nkoka wa swiharhi mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hey Butpet Mr. Valentines a ni swi landzeleli mara va lava swi landzelelaka va khutinyuna so mani voni nkoka wa swona ene a swi na age Butpet a swi na ku wa khale n'wana a va tlangeli lava swi kotaka kahle hina rirhandzu ro tshama hi ri na ro vanhwini leswaku ku na n'hweti ya varhandzana i swa valungu leswiya swa ti-Valentine hina hi tiva ku ri i n'hweti ya vukanyi leya February swa Valentine's Day wo phaphela swilo swa vanhu that's why hina hi nga swi landzeleli mara a va tluveki va tluvekaka na swona tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ava ku aku hadiwi makenya hosi yi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela migcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lavo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
kusukela hi lembe ra 2012 a ku ri siku leri ku tlangeriwaka siku ra xiyanimoya siku ra misava ra xiyanimoya i yo mhaka na namuntlha na hina tanihi Munghana Lonene FM hi ku ri hi tlangela siku ra misava ra xiyanimoya hi ku tlangela teka xiboho xa ku va hi bula na un'wana wa mabulandlela loko swi ta ka timhaka ta vuhaxi i nkulukumba Given Mkhari kusuka le ka MSG Africa se ta twa kahle vo va ri yini loko xiyimo xi tetani hi siku leri ra xiyanimoya mina loko ni gina ku vulavula na vona a vete he Khalanga ni ta vuya ka wena va nga ha vuyi a ni tikweni ka yini kambe a swi na mhaka i njhekanjhekisano wa siku rin'wana lowu Mkhari ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM mara he Khalanga wo mpfunda vuloyi emahlweni ka vatswari wa mehe ni tintsongwana ta mehe wa ni poyela ka mbyina a ni mi ni khomisa pala va ku ta vuya ka wena Khalanga ka vilila mara hi sweswo ni vuyile hi swin'we kwasa ya no tiyisi hi vuyile a hi swin'we n'wana mani hi swin'we hi kwala hi vanghana lavanene n'wino a hi sunguleni la tatani Mkhari lava ku hi sungula hi ku twisisa ku van'wana vo swi twa ku na Given Mkhari a va n'wi tivi Given Mkhari loyi huma kwihi tumbuluka kwihi hi pfuneni ku twisisa kwalano i mani Given Mkhari i mativula ya Josina Mkhari na Don Ginate lava nga tsala la ka miyakaka eXitulebeka Dzonga i ntukulu wa Jimson na n'wa John Jack i ntukulu wa Xinguwe wa Cheza na Madala i ntukulu wa Elson i jaha ka Mhlava ka Nkuna ni kule ni nghene xikolweni tindhawu to hambanahambana ni nghene Timangeni ni nghene eMpumalanga ni nghene Bankuna ivi ni kuma bazari ya mfumo wa Gazankulu loko holobye Ntsanwesi a ku ri na vurhangeri tikweni leri ka hina n'wini mi nga yingiseli vavuna vanhu vo fana na Ntsanwesi yes they operated in an apartheid state but they understood what needed to be done for the community so mfumo wa Gazankulu a wu ri na ti-program ta kahle to tala leswi a swi vava ku mfumo laha a wu lo ti endla a ku ri lava nhlonge va nga onha va hi hambanyisa hi van'wantima mara munhu loyi a rhuketela Ntsanwesi i lwa na mehe hambi papa wa lwa mehe Samson Mgineti va tirha na Ntsanwesi dyondzo eGazankulu a ku ri mhaka leyi a hi rhangisile swinene masiku lawa hi rhangise vukhamba ni mavunwa se I am not a homeland apologist mara lexi ni xi tivaka i ku eGazankulu a ku ri na tifeme nkowankowa ni le Giyani ni le ka Malamulela vanhu va kaya va ri na mintirho a ku ri na Tivumbeni ku ri na Hoxani ku ri na all sorts of institutions va Giyani College which was way ahead of its time mara swilo leswi hinkwaswo hi fayeterile hi ku nyanyuka hi freedom leyi nga tisiwa so I am born in 1974 in Burgersdorp. I am a businessman. I am Tibuki Shailenyana, courtesy of Basari at Gazankulu Department of Education. Okay. Now I don't want to do much later. Okay. Yeah. Ai giveteni kwalano na swi twa ku seti politically ku ta ku Jimeta ni rin'wana ka Mjimeti ni vula ku ni tima phone ai am tima phone i giveta le ya ti politically ai yeni ka xiyanimoya xiyanimoya ku fana na Munghana Lonene FM swi nga va swi ve na nkucetelo wa muxaka muni ka timhaka ta gondo leri mi nga hetelela mi ri teka hi ku anakeni n'wina mi le ku hanyeni vutomi mi kha mi famba na xiyanimoya no xiyanimoya Munghana Lonene a ni n'wi tivi mehe ni tiva Radio Tsonga ku ni kule ni yingisela Radio Tsonga ni kule ni yingisela va Christopher Papanyana ni yingisela na va Kelkel ni yingisela na va Mushwana hi va nga hi kurisa vatswari va hi valavo ni yingisela a va ku va ni xiyisela lexi mina Eric Noel 500 wa ku va vungundza mina ni jaha hi hlanganile maxitivo na vativa va vuyiwa hundza misaveni i nga ri n'waximo na ku swi twa ku ri nga ri xikobo xi va tekile so those are the people that I grew up listening to and the point about it is that Burgersdorp la noma ko eXituve we're surrounded with intshava the only thing that could take me beyond those Drakensberg mountains was the radio we got yingisela soccer commentary na story so Radio Tsonga Munghana Lonene yi nga ni kurisa
loko ya ti showing enkonko ne le Gabazi radio Tsonga e tshama re ko loko ya Giyani there was ya Churchline yimbela swa ti choir radio Tsonga e famba na yena. So I'm a big fan of this station, Magwabo. I love what Mgana does. I love what Mgana has done to a lot of people who are leaders in business. Ekamfuma namuntlha nelakamabindzu. Vinkwerhu ka hehe va nga mi xisi n'wina hi kurisa hi n'wehe. Ni n'wana wa xitichi xelexo. That is why you'll never ever hear me talk bad about vatswari va mehe. Mongana I mutswari wa Capricorn. Mongana I mutswari wa Power. Mongana lonene I mutswari wa Energy. Nani nga ku hola hi le kaya. Ni kolele kwala. Ni kombela mi khomela kwala ni ku ni la ku ndele vhengeleni hi ta vuya hi languta ku mi khuphuke njhani kusuka ka ku va hikuva mi ri muhaxi kumbexana mi sungula mi hi byela sweswo ku a swi ri njhani ku va muhaxi na ku ni twa va ku vahaxi a va swi koti ku tshika vuhaxi va ku haxeni ya tshama ofisini veri swi le ngatini n'we mi swi kotisa ku yini loko hi vuya lama I vuvabyi leswi hi n'wana mani. ni khomele tani hi ta vuya hi yisa mahlweni ni khomele tani. Antswisa ntlangu wa wena wa TV hi SABC TV License Rewards. I thikithi ra wena ra ku khomiwa tanihi VIP. Anakanya ntsena u tsarisa eka sabctvlicenserewards.co.za. U hundza eka magoza mangani naswona swi nga languteriwanga. U kuma mbuyelo wa xihatla ntsena hi kuwa wena. Naswona u tlheriseriwa ku fika eka R500. Walowo I nchumu wo tsakisa wo tatisela. Kambe yima a hi mhaka ya mali ntsena hi vulavula hi mintshovo yo tsakisa na mimbuyelo ya manyunyu. Anakanya hi mintshovo eka swilo hinkwaswo leswi u swi tsakelaka kusukela eka ku xava ku ya eka tendzo ku na vuhungasi. Hakelo ya wena yi pfula misava ya ntsako. Ngenela TV License Rewards ya SABC eka sabctvlicenserewards.co.za. Tova tikunupu u ti tsarisa ku na swipimelo. Tsundzuka mali ya TV license a hi hakelo ntsena yi endla ku hambana. Hambi ku ri mhaka ya CCMA, xiphiqo xa makhaniki, ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi, clientele legal plan ya fikeleleka, naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka R670,000 hi lembe. Hi khavara timhaka ta wena n'winyi, vugevenga na swa ntirho. Magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku. SMS-a Munghana eka 43971. Clientele General I FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingisero Munghana Lona FM hi rhurhele muhaxi wa ndhuma n'wamabindzu murhangeri eka hi tlangela siku ra misava ra xiyanimoya. Byelani vayingiseri Mkhari njhani we le Bekersdorp ku n'we a mi ri koho ka tin'wana ta ti-radio kwala ka nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga. Mina no tsundzuka The Given Mkhari show kambe byelani vayingiseri ku n'we gondo ra n'we ra xiradio ri fambe njhani? No, ni sungule mina vanghana va mehe loko a ha ri xikolweni eTurfloop hi sungule a campus radio station Turf FM 103.8 ivi xi nyika payoff line with a station that listens to the people. Xa ha ri ko xitichi xexo ecampusini hi leswi sungula hansi Radio Turf. Kusuka kwalano ni ve ni kuma scholarship xa ka dyondza eAmerica. Within America, I worked for a company called Inner City Broadcasting as a producer. Muimbeleri wangu vitana Ladies Night, nana naye Les Brown. Abana breakfast show ka WBLS 107.5 in New York. I was the second most senior producer there. And then I worked for Sony Entertainment, where I was part of the product management team at Boys to Men. I worked for Castle Rock Entertainment in research and development for film, where I worked with stars like Bill Crystal and all those other people. Mara buku atwanana, so I know what nashaya wana mani. I studied economics, I studied philosophy, I studied African literature, I studied film production, psychology, history. I'm a professional student. So Washa kulava Jongonyana. Yeah. Loko ndzi ri kona dzongo I pongo and vanhu va swi twa ku a ku va na mongo ko va pongo. So it's very important in this business to understand. That's why khale
loko radio Tsonga loko mina va ya ku sungula yi nga famgana va xo tala loko va sungula a va ri mathicara maswona because part of what we do in broadcasting we are educators kwa ku tlase a ina vanhu va nyama va hi twa hi tindleve and va tele maswona so na ri thicara na sweswi kusuka kwalano ni ta xikola America mana va lovile na titsongwana to tala I got a full-time job at Inner City Broadcasting to head up the production of the whole station, both Funk, Nasa Flex, and all those top stars. After they were bad, Jaran Lichtuve. Marambila, because of Manava Love in 94, and then nothing to one at the song. So I could not stay in America. Unlike Goya, Tapuna, Papa Shrin, and Maria, now one side selected to one at me. So I left the US, I came back home. I joined Kaya FM because neto lo nuya ane dirti chinsa to contract i April me no web no la ku ni ga shomara for now Famba Stadium ya ku le se ko be mama na ni ga shman mana ni ga ka ba bana no so ina talan ano ma ko on fani na stadium and under Intiro but it's not something that I know well. So I couldn't wait, and then I got offered a management job, a KFM, as deputy head of programming, deputy head of marketing, producer of the breakfast show, producer show Kumalo, and that's when I started writing music. Even when I'm 40, Sydney Baloi, 6 months in, I see the Shangana Solar Campaign, All Media Productions, and that was my first business venture. We push in Sydney. Sydney and I produced the South African Music Awards, whatever year. I produced an African music show called Geras, and a company called All Media Productions. You push it on too. And then I also had other ambitions, and I started getting into financial services and understanding how to structure deals. So a part of me, I'm a corporate finance practitioner. I'm an investment banker. I raise funds. I acquire businesses across all other industries. Media is my first love, but that's not where Shingwa Shuma go. Shingwa Shelekaya, Shumaka Shumanyana. I never been to Ayabalabora one man. Yeah, and this. If I tonga, I tonga Samu. So when I give an homage, it's 5 to 10% of what I really do. I'm involved in very complex businesses. But COVID is superior. A lot of our businesses suffered. So I'm rebuilding again. Yes, I own Power, I own Capricorn, I own other media entities. I'm very involved in technology, artificial intelligence entities. I'm doing a lot of stuff. So wala ko America AI, so wala ko mi mungana wa Elon Musk. I'm not going because you don't want to know. But I'm not going to South Africa. But I also do a lot of work for Tiko Raina. And I think like people are close to me. No, they know there's no political party leader. Take Julius Malema Floyd Shivambu. Number is in love. It's just what I mean. Bama Kurlisha. So, loco, me, Judas Achata, Kubafroid Achata, Karata, I think what I mean. Mara, Ganging Astuces, the contract on the EFF. It was one banana president. It could to Mavuna. I want to become car. But Elona president. I was looking at a president international Masuko. I will have everyone. Namala Zuma, na Floyd, na MKP, Ibama Kueru, Ziegler Tag, Wonder now, na Helen Zille, na Ostazen. There's not a single party political leader in this country that I don't talk to. I need to be sure because we can't afford responsible leaders. You must talk to everybody. As long as this
mehe for bangana mehe whether you are NK or EFF or Freedom Fund. I'm jengele ati about the AfriForum, but really, even gone. Because white people cannot be wished away, Magaba. So anybody who thinks and lives their lives, it's stupid. They are South Africans. What we are saying is that a lot of injustice has been done against black people. There's a part where you can't blame white people for nabo bakoba lungwana makwanga balakujabariwesh balawo abafane bathikiwa swa fane steka sotala baluyira semakhamba abafane bakherisa basilo swa eka mara lava tirhaka hi swo swa ntiyiso a hi tirhisaneni na vona ntiyiso atwanana mani atwanana a hi languteni leyi hi ku ndlela nkarhi lowu hi tipolitiki ta given ti nga se ya mahlweni lani hi nghena ka leyiwa leyi ya ku namuntlha hi vulavula hi timhaka ta ku ku na social media ku na hinkwaswo leswi se loko ka hi hetisela miri yini radio ya ha ri na vumunduku kumbe vahaxi vo hetisela hi hina ku nge vi na van'wana. You know, I just came out of a 3-hour session with some bankers now. One would say the same thing. Radio is the original social media. True. Before social media is sungula, radio is social media. Because social media is that platform that is instant. Yaku muna avulavula, un'wana a hlamula hi nkarhi walowo. Kwala na kwala. Sweswi mina we look Twitter sweswi. Sweswi mina we look Facebook e. Sweswi mina we Kalanga hi look TikTok e. The difference is ku TikTok ya mina we a yi hakerisi vanhu ti-data. I love the cell phone ta ku durha. Radio is the biggest friend of social media. We are making more money in radio now because of social media. There's a massive rebound of radio around the world because it is about immediacy, it is about trust, it's about engagement. Mama Pepper Batakwala, TV Tawala. Lana bamaphepha na TV batwa kubala. Shathi lesitory kuswana ngomboya ngwana. Shathi lesitory but radio is growing. Why? Because it is immediate, it is honest. Logo switch. Mona tita kusimana ilori. Ne. Ba bata kutisa ko intiso mpela na. Mara loko mngana no ovula hey, man ba isidi. Akuna munhu nga ta vutisa intiso na. Because mngana lone i tshembekile. Ka Twitter kuna swigevenga leswi nyanyekaka swi la ku voniwa. Ka Facebook vanhu va mavun'wa because they are faceless. Mara mngana i mngana. Capricorn i Capricorn. Ina ti brand na mavito a hi tumbeli. A swi va swi ta ku hi tshama kwini. Ni nge hemi ni ri power. Mara n'wana nga na account a n'wi sungula mavunwa hi munhu. So the element of trust and reliability of a brand is what keeps media entities, particularly in audio broadcasting. Lexumela u se radio masiku lawa se wa yi vona wa yi twa wa yi tsala. Akuna xilo lexi va nge social media. Social media is any platform where people can interact and engage. Leswi info mova I move. Swa ku exhaust ya wena hatima kumbe ya ntima a swi na mhaka. I ti exhaust. Lexikulu ku wa swi kota kusuka laha u ya giya a feka exithuve na. So famba hi radio kumbe famba hi Twitter kumbe a na mhaka na swona. I Datsun, i Toyota, mara movha wa famba. The flow of information. So social information leyi nga ri serious manifest in certain places. Loko ri ka Facebook ku va wena vanghana va wena. That's why va ku make friends. Yeah. Aka radio anybody can be a friend among our teams. Yeah.
so a yi ka helo radio ngwana mani ile kuleni ai ni nga chu ni vatuku van'we mfo loko va swi rhandza leswi mele xa ntuku wa me xa matiko la mehe va le ri makhatlaneni xi nghene ka radio 6 months ago ka Voice of X. She's now the reigning, she won the best breakfast presenter at the Radio Awards Lemerangayela. She's now 6 months. My child has got a Master's of Arts from VET. This is what she loves and she's very good at it. And I'm encouraging her to do it. Ningachu wana mani mitura inge ka radio arko mara ba ashwa ka ngoma kuchava tibuku ambo yangwana bathola buswana silahlaya kahle kahle mitirho hinkwayo in the digital economy loko ku ri ku ni rivengo na tibuku kumbe tibuku ta ku venga i dlawile le tshakeni nkarhi ai giveteni kwala nkarhi wu ni pfumelela ku fika laha kambe ni khensile swinene ku va ni swi twe kusuka ka guru ku ri mitirho ya radio a yi heli namuntlha khensile nkarhi wa n'wena no yi ta hela ka lava nga hlayi kun'we lowu hayi sweswo va swi twile va kha va swi twa se me ni nga n'wana Dowen Mgimeti loko ku yi gimeta ni ku twile gime a yi gimeta a khensa na va ka xiloma va tsakile inkomo mfo inkomo khensa swinene ayi i tatana given mkarhi matweli va kha va vulavula hi ndlela yaleyo va ku ni wa ka Mgimeti se hi yo mhaka ni ku gime ni tsakisa hi lava nga hi tshela kona va ku tibuku tibuku un'wana muyingiseri tshama ni byela ku un'wana tshama ni byela muyingiseri ku he khala ka phela ha mi twa ku n'we nga ra mihlayake tibuku mina loko hi haxa mahitwa va ku yo wa n'wi vona swimanimani ni nga vheli ku byela ku luya i dlile ka va kha va vurisa swi swimini yimanyana swa va swimanimani entlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya khume mune kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswi ya ka xiphemu lexi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka R Funerals lava nge ri va mi tisela vukorhokeri hi tindlela to tshembeka siku na minkarhi hi ndlela yoleyo se hi yo mhaka na sweswiwani mingisero wa mina hi kha hi ya kona hi ya bula na vona hi twa ku namuntlha loko va te tani va hi khomele yini hi ndlela yoleyo tsundzuka mingiseri ni tere xiphemu lexi xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka R Funerals hi ndlela yoleyo se swivutiso hinkwaswo leswi hi lavaka ku vulavula hi swo swi khumba vona hi ndlela yoleyo tsundzuka mingisero wa Munghana Lonene FM sweswi hi ta sungula hi bula na muyingiseri loyi a nga a nge ri i ku pfuniwini kusuka ka R Funerals hi ndlela yoleyo nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM mani baba mi pfukile ka mani hi pfukile ngopfu xana n'wini hi pfukile khensa swinene mani ha swi tiva ku xiyimo lexi Amerika xo xa tika a swi olovi ku hundza ka xona kambe hina hi lava ku tiva ku ri loko mi tirhisane na va ka R Funerals ku va kote ku mi endlela ntirho n'hweti leyi nga hundza nakona hi twa leswaku va kote na ku a mi joyine liya yo lahla yi nyika na 10,000 rand xana mi hetelele mi swi kumile hinkwaswo leswiwani na vukorhokeri bya vona mi vone yini ntiyiso bophete va ka R Funerals leswi swi huwelaka radio masiku na minkarhi a se tshama va ndla xihoxo mina ni swi kumile hinkwaswo 10,000 rand ni ki bophete ni kotile ku xava xixevo titi ni xava grocery bophete mali yi nghene hi nkarhi loko ya fika wa vutlhanu mali se a yi nghenile se vukorhokeri ku angarhela i vukorhokeri lebyi n'we mi nga vona byi mi enetisa va ni enetisini va ni lahleli kahle va ni tiseli bokisi ra casket bophete leri ni nga ngetelangiku na pini ra manyunyu bophete lero na loko mi ri vona munhu wa n'wina i nga ku a ngo pfuka bophete mi nga ngetelangi na pini bophete se mi nga tsundzuxa yini ka lava va nga yingisela sweswiwani lava tsakelaka ku va va joyina R Funerals kumbe ku cincela ka yona R Funerals sweswiwani lava nga hi joyina sweswi vayingiseli va hina bophete ni va tsundzuxa leswaku loko va nge se ya ka R Funerals va ha xoteliwa bophete loko mi ri ka R Funerals mi nge xambi tintangu bophete hileswaku va mi ndlela ntirho mi tsaka hileswaku na vatirhi va vona va va basile mi rivala na ku mi le ku rileni bophete ni loko mi nge se joyina R Funerals tsutsumelani ka R Funerals namuntlha hayi mindzuku namuntlha mi ya swayipa swibukwani swa n'wina kumbe mi ya sungula kona ka R Funerals sweswo lukani khensile swinene nkarhi wa n'wina xikwembu a xi mi katekisi ku ya mahlweni inkomu
Khensile ke tsona ba ka funerals. Inkomo. Ai yena ka bona ba ka R Funerals I washe bula na CEO ya bola Budanki a cancer swinene man. Mi nga tiyisisa leswi sis Olga ba swiboxeke nakona R Funerals yi tirha njhani? Bupete a cancer na va yingiseri va hina va xitichi I mhaka hi nga tiyisisa aka leswi va nga swi boxa client ya hina sis Olga leswaku va tirhelini hi va nyike vukorhokeri byebyo leswi swi vulaka Bupete loko hi ri lamoyeni hi tlhela hi swi endla hi ndlela yona yaleyo. Se loko hi mi yingiserile kutani hi kha hi swi twa kumele ku korhokeleni vanhu kahle tanihi R Funerals. Xana loko hi mi lava hi mi kuma kwihi nakona loko hi lava ku cincela eka R Funerals ka ha ri na waiting period? Bupete waiting period a ya ha ri kona mo hi vula leswaku ri matirhelo ya hina Bupete vanhu va kota ku hi joina hi 200 rand ntsena va hakela mali ya le hansi swinene ya le ya 200 va tsarisa vanhu va khume kumbe ku hindza hi va nyika vukorhokeri va nyika 2000 rand loko hi tshuka hi nga lahli airtime ya 100 rand na gezi hi ku casket ya leyi na bakiti ra swikonso hi va endlela ntirho walowo hinkwawo loko va hakela leya 275 leyi sis Olga va yi hakerile hi va nyiketa mali yo ringana 10,000 rand ivi hi tlhela hi va endlela ntirho walowo hinkwawo va nga kota ku tixavela xixevo hi ndlela yaleyo so Bupete sweswiwani a ni ri kwala moyeni vhiki leri ri nga hundza loko hi tshame swin'we ni kombisa leswaku loko vanhu va ya le aka branch ya hina ya le ka Tiyani ka Magoro va kota ku fika va swapa swibukwani swa vona va joina le aka Toy Complex va tlhela va kuma na 200 rand ya mahala Bupete laha ma nga hi kuma kona hi kona a Giyani kwala Limpopo hi kona aka Malamulele Bushbuckridge na va Tzaneen eLimbungeni vanhu va nga kota ku hi joina hi ndlela kasi hala Gauteng hi kona Bupete la a Thembisa na lava Soweto vanhu a va ta hi joina mo xikan'we Bupete hi vhela hi va nyika tinomboro lava nga hi kuma koho loko va fika va lava ku joina R Funerals nomboro ya hina ya ku duma swinene va nga hi WhatsApp kumbe va hi baza I 064 947 7681 064 947 7681 kasi vanhu lava nga hala Limpopo va Giyani Malamulele Tzaneen Bungeni a va hlanganisi na sesirando ka nomboro ya 072 775 1426 072 775 1426 he Bupete ku na mhaka ya ku ri loko I nga si joina kumbe ku swapa xibukwani xa yona ku ta ka R Funerals swi tivi ku ri hayi a wu se ze I joina police ya ku endla ntirho wa manyanga vo fana na n'wina I joina online Bupete aka www.rfunerals.co.za. Budanki Khensile swinene nkarhi wa n'wina na n'wina tanihi va R Funerals yana ni mahlweni mi korhokela vaaki ku ya mahlweni inkomu Khensile swinene a khensa swinene va lava hi bula na vona enkulukumba Danki Manleke kusuka ka R Funerals phemu xexo xi tisiwa ka n'wina hi va R Funerals va gimeta nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula a yi ngoveni wa landzela na dzumba na mina kambe ku ta humelerisa Mchangani mahungu ya misava hi laha hi na Moses Lilian Hlavangwana tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela